Jing pule naga gospel Lukas kalanong kabakhanday kadekot khat pra hado ar peu ar. Kalajia bakat ba u Jesu udang duai marway kisan ran kiladon lembat u te ulakliyaki. Kipay ba ki ong ngadeyu bat kila jubab. Dan ki ba ong ba melong u Yohanes Baptist. Kiway pat ki ong ba melong u Elijah. Sa kiway pat ki ong ba melong u way na kinong yato lepa barim u balami pat. Te ula ong haki. Mapipat piya ong nga long u U Petrus ula jubab. Melang u Chris jong u blay. Te u Jesu ula bidong bakinam yato brew bat ula ong. Ukho no brew uday ban siya shitam shibon. Bad un siya kentay hakitemen kisan bat kilengdo rangba. Bat kistat ain bat un siya penyap. Bat hakas ngibalay on sa penmipat yau. Ka kubor babha utray. Agane ka kalipmat. U Jesu ukali yapi ya nga. Nga dayu nagabenta jongpi. Ka ka jubab jongi. Kublay shibu.